okutwara kindi kibi aturokora akace kaboni icyo barkwetongo itakishire abakora urugudo tukaruroncinga twaroncingira banya musente ziruho zo kuza kubisya Bishop Stewart kandi bakagira ngo baza gukora urugudo ko rw'abacayina bakoze konka turwo bakoze measurements zabo ziswingana ziri abantu baza kutunga accident hanuya abantu bafe abana b'amashomero bafe then baza kwirukangira ba cancer kandi hatwari bagira musente nyinshi muzikabanje uzubase gukora bafunza measurements ahagwenje batakubanza bakakora urugudo bakakora ho ruke measurements zikaguma ziriya then ubwanyuma sente zikeyongera bakagumza bakakora urundi konka bakozera urugudo rurungi rukubasa kuyamba abataka abantu butafa n'abantu kutambara kurungi ibyanje nibyo abatake bakwetongwita bishikire ngo aha abo kubaha no witu nuko nakwantagarikire mu kanso ni marwani imvani mantika sito muhanda kwa koma witu niza kushubura kugira ngo bafunze measurements zo bazigendeza bakatweta ngita bayesere hariya then ngo batushoborere eje nkore fire Mwemare bunonga amazina ndabanyita mu Shafatson Magezi kandi ninge division cancer wo mwanyo ubwo mwanya umuhanda bakatandika project tukajirocinga tukatore kurocinga twaterenga rukatunga project konka kandi tushira implementation ekintu cyacendera kandi to muronji tukabashaba ngo batuhereze standard nke nyuma ehwire konka mbwenu akantu kashendire kandi katandika ningamba staff surveyor witu wa council ariya muhanda burizoba nabaroho no kumugambira size yo muhanda ecendire konka mbwenu kine chikozirwe cyone konka to mukuza kureba tuwaza kushaka twashanga batandika kutimba guteka karubatsi no guteka wo kwezi tware kintu cendire abantu bandi mu maraka abantu nubasibo wanje abantu nubasibaho ingaruka mebuzo ebitakumanya wene hati charenga na inona aboneraho na byatsi mugezi wanje muterire si munyamwazo namugira ngo ayije aho mbantu beye abagambe yagamba na mukamweka chebeza kibagamba nabyo twabuhurira konka abantu tubiyabashemeza abantu nibendo muhanda muhango omukasingenge nikenda parking sheke chino muhanda kuzavuronda abantu bishobora size muhanda eporoti zabo izi twenda size zo muhanda zazimanteye kune parking abantu base kushubura tamburo muhanda bakozireki bakweyaga umuhanda n'ubwo kuba muke ekaba half kilometer ninge kaba kota kilometer konka tisto muhanda hango bitara hango barabungu tawuni bakweyaga akasingaka n'umutima kwa Bishop Stewart University. Bishop Stewart University ekozere kintu shamani omulimbarra nangwa nakakoba yiteje abo kuba itito university takagiro tutwira ebizimbe bikabitara mukurebo abantu bakabataro onka twajwine abantu bija abantu bakorakoranye cweka cyakorakoranye kandi na kanso netungo musoro gukeyongera aba university wena hati nabwe to kuza kugereza kandi standard kandi kintu kityo dukora ni sakumare myaka na 50 ngwesha abantu baza kumare myaka 50 batamburo ngufunda mu muhanda university ine motoka zikushika 30 ninga 50 yo motoka abera kwambara motoka baza kubona boda tine izikuraba abana barene tukuzwara basi ndikoze graduation nobuzuwa graduation ni uri ku 10 first and second week ya yo ku 10 ntotine graduation za university ekikuba hantu shimanya abantu nibabona nibatomera abantu emotoka nizitomerana mwene cyo kintu abamahurire gukora amahurira gabarare bakatambaka mutamze kintecho turebe ngo atirista nabukwato bakire babareho busasi bw'abantu tumanje nka cancer none amwe bakabangira kuhenda gates zabo wo bikagubire wa mhara wa bamurumba wa professor naifari kukiza nagamba nabo kitaka wabishenyaje bakwenda umuhanda muhango
nicyo kutangaza baheze kusenya ibintu byabo umuhanda gwafunda hariho wa chairman Shohore nawe akaba yangire konka namukonvisinga yikiriza bandi expecting as kansara wabo wasite konka kandi kubaza kora uruguto barufunze abantu ibintu byabo nicyo busasi kandi cyo kutuletera ubuzima birobo byinshi ni nsima abantu bo mukasingenge aba basa kureba uruguto rufunzire okukiritwa bebembezi abaronkingire uruguto rufunzire kuruga hagati ni mita 5 rona hamwe na information mu mita 9 kibanisha kuna parking ne betaro no wa boda boda nabati nakora ki akuba naraba abantu bayiterera karo muranga ibintu takagire hari bone bagira bakoreka cye kubatana bizana bakora buke buke konka bakora uruguto rushyire aburungi bamagara gabo hariho university letwara abana bingi leta abana bingi abakugaye kuza kushoma kuzaha kuraro yeje kasingenje n'abana bingi muno bone baza kubatumira bana bashaba ba stopping okisya batereza ensobyeji yabireho nateraho meya aste namushobora kiriya ece yanshobora abantu bamatera nacyo bajya mu meya Kacebezi aizaza wana yakomanisa meya Kacebezi we minister wa works we minister upato byenguto nagarakana abashobora mu chairperson we byenguto wa works bamwita Eunice Asimu Mugabe ngo bashire kwiza bakashobora abantu ekiriya ekirungi niwe meya kandi we minister wa works Ngako kirarenga oba batize kushobora abantu omwango kujya itwe tuze kuterwa enkoni niza kwimko hagati y'abantu bashobore ba members abari akakiko ka works ebikorwa byona ngo kubimanya kutukiza ukerizo tuza kubagamba bona amazina ninsaba bataka basasire yitu ya south mukwa provinga engutezi boti bine input yabo tweta mukoro barende biza bwiza bone ba kansara ba vision tibine buzibona ekizibu kiriyo witu niyo byansi mama dya kubagamba ndakakiko ka social service kana no mukanso ebyo na nimbreba no wagite byacha mugarani wagita mu bwa bukurinkinga ba Victor bwana ne wakutere nduru kuza kubona umuntu kusupporting nembabazi bone mwegendesereze nabebemezwe mfitayo nabone babarya nengwe waza kujya cy'uyimusi cyo kushobora speaker nabasa no kushohoza next time waza kutera karuru mwetegereze mwatera bahi abarayambe abizubyanyu kandi kiyo mugurwa gutora rutandika no design yabo yari emazewo 14.7 billion that is all good already initially gatabunatandika rwa Buremba Road naye kati sente lokubaza ali tezimala nitusalawo tulukole mu bitundu kati eno design eyalu mu luguudo luno twagala okukola okuva mu Kasengengo kutuuka ku BSU road design yalwo yali ya 7.3 billion naye ate sente ndetulaba nga tezijja kukola ki tezijja kumala okusinziira ku mulimu ogwali gwina okukolebwa so netwesanga nga tulina okukakibwa okunyiganyigamu tulabike nti omulimu ogwo tugukola nga bwegenda okukola ki bwegenda okuba sente zetuyina ezigenda okukola oluguudo olwo ziri 5.7 billion naye nga buli kintu kyonna ekirina okubeeramu mu kkubo eryo mwekiri tetwakijjeemu wabula twanyizenyizeemu katonotono kati nga parking osanga nti awamu bagijjeewo naye nga nayo mweri then kati nze mbadde nsaba abantu bagumiikirize basooke balabe kyekigenda mu maaso kuba kati essaawa eno oba tonnategeera oluguudo olwo lugenda kukola ki lugenda kufaanana ki oyinza okusanga ng'eyo space gye boogerako nga bagireservingidde walkways kuba oluguudo olulina okubeerako ne walkways kati nze mbadde nsaba abantu baffe babeere bagumiikiriza nga bakakkamu nga bwe balinda balabe omulimu nga bwegenda okukola ki bwegenda okubeera kandi bakija kuronkinga batugira ngo sente ziriho nibaza gukora urugundo rukwingana n'oro rubakozire kandi kubasigira batandika gukora batandika
bakafunza hatije nk'abantu abaje mu sentoma akagudo bakafunza ntituzakura abahi babe bicare turuho abo bugari turuho nibenda tukoreki batkoreki ndekirico president ariyo natukore binte bishire konka abahanzi nibatufitina bareke kutufitina abantu bakansara abana akabutukutaga ngo batucicirire bigwire batucicirire bishire esente z'uruho president natwe sente mu buzibu batkorera uruguto duce munonga uza kuturetera ibizibu bakiza abantu nshinga w'uruguto batira ngo bakorera rumwe rw'abacena bakoze mwe natubaterera meya yagira ngo esente zikaba zirinje ngo bajya ngo bafunze akaguto kabe gake konga gake bisubisiwa twantugira abaje batakukora uruguto aho sente uzukoma konga bakakora standard kona meya semekwa nagamba nagira ngo bakore akaguto gake konga kabi konga gake koka semekwa nakaza icyo kintu akaguto kafunda accident zakuba nyinshi ababoda maza kufa bigere bafe abo bugari bafe abo kaguto kufunda icyo songa tumene kaba tuze nyonyo mutakoma kugikiriza icyo songa no uruguto barurere kumene yitagaryitu tukaza hariya twaronkinga batugambira ngo aro biliyoni 5 na miliyoni 200 koro ruguto kuruyariya kurusiyangaye Bishop Stewart twabagira ngo mwaza gukora mubanze mureba abacayi no kubakozire batamisereza ngo baza gukora ki abacayi nko kubakozire ngo baza gukora uruguto rungi went to our surprise to areba uruguto rwatandika kucendera batukira umanya harumu arayima kuzamuteka ya parking so atuwaza kureba ngariya ndoja kureba kuba ndebatinga na gesi drainage so when ebintu bakora turi satisfied nabo namara muyawo abo kuba noreba neva koze byamara munaki turi satisfied noza kureba mu drainage bariya babiri bareta concrete aggregate bagitekamo konkama bareta aggregate babiteka mutari musimite naki baza kureba bano ngoro bice ibyo binteko Bamaze bajya neke batugamba sisi bakoze ku ground orugudo tuli supposed kuba runene ate kati orugudo barufunziza ekyo kubirize cyane mu rugunyako baba bateka mu kalufati bandi bade bayiwa mu concrete ze nyini enkokoto ze nyini naye kati badde bino ebinaka ebitaka babitaddeyo bagenda kuteka ku kalufati bwe banateka ku kalufati zijja kuva mu kifo ebintu bisesetuke n'olwekyo tuli betegefu bonna kugamba nti oluguudo luno lukoleddwa bulungi oluguudo balukoze substandard design y'oruguudo lwa Bulemba road yoneka ino kumaraho 14.7 billion konka sente tizamara twareba ngo sente tizikuza kumaririza oruguudo so niko kusharaho kugira ngo oruguudo turukore mu bicweka hati design y'oruguudo turiyo tuzakora ku rugo omukasenyenje kushika BSU initially design yarekane kumaraho 7.3 billion sente twari bazita kumbaza kumara so hati cash yitine eri kuza kumaririza oruguudo era 5.7 billion so nyona nishaba abatura ba Kakoba ngo sana nishaba batura ba Kakoba ngo bikikane ahabo kuba mu rwanda rwatandika konke cyo kubahaniza ngo buri kintu cyone cyabire kino kuba mu ruguuto shurugiremo wabura tunyigiremo kace kugira ngo buri kintu cyona cyukuri hati no basa kushanga ngo umwanya wo bari bagera ngo ni muhango bagusigireyo no basa kushanga no gwa woko izimanya isaha abantu ari bakutambura mu rubasho so nyona nishaba abantu babe abagumisiriza barebe ahabo kuba no basa kushanga ibyo shaho mu rumonko kuba kuteka ngo niko kugura kandi uko kugura abe gwagukwiye